سي كوا معطوب. معطوب سي البروفيت. نتوما عندكم بروفيت تاعكم. حنا موا بيرسونالمون اي مون انتوراج اي دي جون كوم موا معطوب سي نوتر بروفيت. حبوا ولا كرهوا اطلعوا ولا حبطوا. Tu n'utilises pas l'image de Matoub Lounas. Déjà, كي شتك t'as pris sa photo dans tes mains, normalement تقلب مسكين في القبر تاعو. ما عندكش الدروه كاع، ما عندكش الدروه باسكو on n'est plus des frères. On n'a jamais été des frères. Déjà, à la base, pour que tu fais partie d'un pays voisin, l'Algérie, ما عندك حتى حق pour manipuler l'image de l'Ounas Matoub. Tu sais c'est quoi Matoub? يا إنسان أنا ما جيتوليز با، أنا مربي جيتوليز با اللونجاج تاعك. سمعتك من قبيل مرخص وشمايت هادو كلام ما كاش في بلاصتو في البوليتيك، ما عندوش بلاصه في البوليتيك. داكور. الوغ لوناس معطوب على بالك شنو؟ لوناس معطوب دافع على الجزائر تاعك انت كي كنت راقد، كي كانوا مواليك وفاميلتك وحبابك كاع راقدين، كان معطوب يدافع على الجزائر، كان يدافع على الجيري بربر. نهار فهم الله يرحمه، si je peux me permettre de le dire, نهار فهم l'Algérie est un pays arabo-islamique, il s'est retiré définitivement. ونفهمك حاجة تاني باش ما تزيدش تهضر على معطوب. على بالك معطوب علاش قتلتوه؟ tu sais pourquoi؟ على بالك على قتلتوه معطوب؟ ماشي على قسما كاع السينما هذيك تاع حبابك تاع البوفوار. معطوب قتلتوه نهار دار زينيت. Il a dit que je suis kabyle, je veux une république kabyle, devant 7000 personnes qui ont applaudi. L'état mafieux ta'koum, ils ont compris. Ah, c'est un danger grave. Elle a franchi la ligne rouge. Voilà la raison de l'assassinat de Lounas Matoub. L'idée de l'indépendance de la Kabylie. يا الغافل جات معطوب للناس باسكو خدم عليكم، ضربتوه، قطعتوه، سبيتوه، كافر. اللي ما يكونش معاكم، اللي يكون ضد عليكم كافر. انا كافر يا مالا، je te le dis. Moi je suis dans la même conduite de Lounas Matoub, de Massa Selouaï, notre président que je félicite. Il a remis la Kabylie à son honneur. Il a fait des choses et des choses parce que رقدتوا la Kabylie, رقدتوها بالجوامع بالخوتي تاعكم pendant des années. جاء معطوب الناس عطانا ليدي. Monsieur Farhat Mhenni l'a développé. Aujourd'hui le Kabylie lève la tête. Le Kabylie sait où il va. على بالو وين راه رايح قبايلي، غير ما تلعبش. واللعبه هذه تاعك انت كي تقول تخرج في لي دوسيي، فهمني برك. مو جو بارل فيزاج ديكوفير، فهمني منين جاوك كاع لي زانفو هذوك اللي راك تخرج فيهم. يا طون كلون الو، يا طون كلون بوفوار الجيريان، يا طون كلون. طون كلون سي ماشي هادو سي سور سيرتان، جو لو كومبرون بارفيتمون. تا با فير ان امبيسيل. طون كلون سي سيلوي كي se prépare actuellement pour prendre les commandes. Parce que tu sais très bien, de toi à moi je te le dis, comme tu es au courant, je suis au courant. Tu sais très bien qu'il n'y aura pas des élections en 2019. Tu sais très bien, ils vont prolonger ça avec un nouveau gouvernement pendant 2 ans. On le sait tout ça. Il y a des trucs qui se préparent. Il faut calmer la Kabylie. Alors je te mets très à l'aise. La Kabylie n'a rien à foutre de vos problèmes des Algériens. Vos problèmes algérianistes, ça reste algérianiste. Mais nous on va appeler au calme. La Kabylie va pas servir de gilet pare-balles du peuple algérien. C'est pas le gilet pare-balles تاعكم. كيفاش يا الرب pendant la guerre d'Algérie كنتو تعيطوا واش بهم قبايل مع نصارى؟ واش بهم قبايل مع نصارى؟ اون 80 تعيطوا واش بهم قبايل مع حكومه؟ وين كنت وانت وجماعتك؟ quand il y a eu des arrestations en 80, quand ils ont violé des jeunes filles en Kabylie dans des universités, وين كنت؟ t'étais où? Toi qui ouvres sa gueule, Zama,
Tu t'attaques au système, tu t'attaques pas au système. وين كنتوا en 2001 قتلتونا 128 jeunes moins de 25 ans يا الرب ما حشمتوا ما خفتوا ما والو rien du tout des criminels. Un jeune, la lumière, soi-disant, parce qu'à cette époque, on était encore algérien, hein, la jeunesse. Combien d'handicapés en Kabylie, madame, je ne sais pas, Washiaklou. Il y a un jour, t'as eu vraiment une idée de parler de ça? Non, jamais. Donc, parce que les élections présidentielles s'approchent, Batouk, pour soi-disant manipuler un petit peu la Kabylie. Tu peux rien manipuler, mon cher ami. Tu peux rien manipuler. La Kabylie خرجت من يدكم. La Kabylie, elle est là. La Kabylie, là, ses femmes et ses enfants. Tu peux rien faire, c'est terminé. Les Kabyles, ils ont compris. Non,